nushake injira ngaba kuno nose bagupodera sura nawe imere neza apana kuzuragena mu busaro n'ubushopu bw'uburofa rofa jangaba kukosora iyo sura wayipublike neza apana uko nukuneza gashiro je injira bakuno nose nga injira woba ukeneye kwambara ukabegwa, woba ukeneye makeup z'ubwoko bugezweho, woba ukeneye amabag cyangwa amashakoshi y'abakobwa amwe wambara ugaca ahantu bagasigara bamaramara, woba ukeneye ko umushatsi wawe wama wagaga, wifuza kubegwa ushobora kudusanga hanyene cyangwa twakora kuri nimero zacu za WhatsApp na appel isanzwe ni 75 247 070 ni 75 247 070. Hama ukeneye ibintu biva muri Afrika y'Epfo, laptop, Samsung, iPhone n'ibindi bintu hamwe na makeup ibikoresho byayo ushobora kutwandikira kuri izi nimero ukabikuronsa aho uhereye hose hamwe na Dodo Salon. Nako tutakora kugira ngo gume mu rwego. Tuko turagane no ukuzana Ndabona kurara tabagiri Allah nasura kandi kugira ibintu byadangiye dota famba apana ndawa ndenda bihe ndabanga ndaripfera but nuzo swa kandi kunyarika no kutabita umutipe apa yafashwe n'ibiki ariko nta na kimwe mbonye nawe nyine nta na kimwe ariko gusa sha iyo mitwe yawe nushaka kunduburuka mu mutwe jewe nukuri birateye isoni kandi biramara amaji kuba muraba Mario mutagira subscribe share commentaire nukuri dukundane naje ndi umwana bebe demira bebe meno narajije kugira subscribe za bebe tugenda nukuri twagiye kwihuriro turaba Mario bende bebe twagiye Mbare tugenda kubarira tureke yuko ubu nimba ari cyo wampaye warampaye nimba twararyamanye ego ni sawa ariko cyo wamenya coco bazi ko kuva na kera je nawe tutigera duhuza kirabinzi ubure ikintu kihari je nawe sivyo n'ubu nta kintu gituma kinyemeza ko no kwizera ijana kujya kweko tonyizera gashagara wewe ndakuzura inzoka wewe inzoka mbanda ndagira shavara ukukukuha kose tumaze imisi turyamana nako ntagira ugenda kanezereza ugira confiance wanjye none kuryamana cyo sigura ko naca ndakubwira ibyanje byose biva bikagera urumva yuko ushaka yuko je na wewe imimenyerano ihera reka yenda kubwira uravye uko jewe nzi aho nyiko wawe ari jewe ndaza aho mama wawe ari nimba rero uvuga yuko jewe na wewe imihera reka ihere naco ariko ndazondondera ko jewe mbe kuranka ukuru mba tuvugana mama uraza ahantu hari mama wawe ndaza ahantu ari aho aparitse bien ngira nta kimwe wewe ushaka kunkanga reka tuvugane urazi ko nakwemereye reka dukorane n'abyi nuko nawe nabonye uri umuntu muzima sibyo ariko nawe nubona mva unyumvira rero mama ari nje ndakubwira mama wawe abana na mama Dani mama wawe na mama Dani hama ikindi nari muramuka amenye yuko ari nyoko azoba mwishe icokora rero yirekipire mama wawe ataruko nawe ujya mugorora muzi ubuza abana filmi zo biheze abana na mama Dani ujya musheri ale babana na mama Dani ujya mu ex wanje yatoye mama wawe nakujya bimufasha bisanzwe akazomara kumenya yuko ari nyoko filmi zo biheze banje bakipere mama wawe mu madiri yose dukora bande dukore mama wawe urisire ko bana na mama ndisi igihe je ngenda ngiye kurabya mu ex wanje ngo dusubirane uriko uranyumva nagiye mbona mama wasohoka
mama we yarakubonye mama wa yarambonye we ntiyakubuze aranzi nzi ko mama wanigeze kumutuka ariko ndakubarira basi ngo ndakubarira kuva wakabaho ujya mbere umbwiye ikintu cy'akamaro ujya mbere umbwiye ikintu nari mfise intuntu yacu imwe so porogaramu ibyo dufise byose tunatunagarike sibyo tunatureka itera umubyeyi sibyo sibyo urangiye amigos sorry vema na jeneti saruti nakunda mahanga hino kuramba urenda gusaba ndabarire vema nateje sinje na bishasi ndimo nateje na kintu reka ndakumenya kubaho kuko sinze kuko bitwa ndabona kanze ndakumva ivyo magari kimwe cyo shaka mbabarire umwanya natakaje ntarazi nakubaho dani fam yesi mwene data bosi nyakubahwa dani umuntu nkunda mu buzima bwanje bwose umuntu nubaha nkanizera ku izina ry'Imana sawa niba ni mwe wakiriye komanda yavago okay voilà nje komanda naramwakiriye kandi namwakiriye neza okay gishaka umbwire ibintu komanda yambwiye komanda yambwiye ko wamwakiriye umutera ubwoba mugire ko ngaha mupangu ngo hasigare kwa shitani hari mu muriro ari kwa Luciferi ngo hasigaye hari imizimu ibiki n'ibiki ivyo bintu wowe wavuze ko hari imizimu n'amashitani n'ibiki n'ibiki wabikuye ngiye bikubwiye gusa ugira umwegere wewe ndamukwegera gute mbwira gute umuntu mwakira ukamutera ubwoba ukamubwira ati karibu urisanze mu rugo n'ibiki habaye iki urazi ko ibintu nishizeho byo guca bugufi no kubaha abantu haragiraho bingora nkasanga ashaka gutuka umuntu bikanka ariko kubera ari ibintu mbayemo ari ibintu bamyoblije ni obligatoire nabona nakundi reka ngo n'umubaha abantu gusa kimwe cyo wewe Dani uri umuntu nzira ufise ubwenge bukora neza apare yakijya kirofa cya cheval kwanza si kirofa ujya mwene wacu cheval wone umuntu ufise ubwenge none ubwo bwenge bw'iwawe na munsi y'umwe uricarika iyo nyuma iwawe hasi n'ubwo ruto ukarushira hasi ukiyumvira ngo urantutse ikintu urabifise mbabarire sinavuze neza urabifise navuze ko ndakunda okay bandanya ukicarika n'ubwo ruto rwawe hasi ukiyumvira ati mbe fama ko ndamuzi atandero iyo ndero yaje fupu ikaza tutazi n'irengero ryaho yavuye niyo mvuga ukavuga ati famba iyo ndero yaje gusa vuba yaje ivahe kumvo yihe kumvo nyabaki nta muntu ushobora cyumva icyo kibazo famba jije nakubajije nakubwira munsi uza kudufukamira na cheval nakubwiye ngo iyo munsi w'Imana ugenze ibintu birahinduka ko waragize indero ntubambona uvuga neza je nafashe kumengo ni gihe cy'Imana cyari kigeze Imana iraguhindura kuko nakubwiye ikintu kimwe mu buzima bwa misi yose ku bantu bose umuntu atagira indero atagira uwo yubana hafa yigejeje jera kubgani mu mengo n'Imana yabikoze gusa nuransigurira ibyo mashitani wabikuye okay no kuba basi waragize indero ukaba ufise indero kuri umwanya wayikuye icyo ndero Imana nakirimwo iby'indero yiwanje Imana nibinzi Imana ibona uko nyene gusa famba yahindutse gusa habaye iki impamvu urabona ka komanda igihe kazi narakabwiye sinovyanga narakabwiye gusa impamvu nakabwiye mfise impamvu nakabwiye kandi iyo mpamvu nyine kimwe nakabwiye niyo yatumye njyewe mba umuntu mwicisha bugufi mba umuntu nubaha umuntu ubwira impamvu yihe Dani ugira umwegere Dani ugira umwegere maze iminsi nakubitwa inkoni maze iminsi maze iminsi atazi mu bivuga vuga iki ko urandaguzwa Dani iki nakubeshe njye namubonye Daniela amaso ku yandi ukunda muna Daniela amizina apana byonyo amaso ku yandi araza papa ndakubise ko aza poparaje ndakubise bibiki
njye narajugumiye mubusogi burajugumira ndatarakurika imishatsi irahagarutse nanzi kuri komblage ve aha nubona ukuntu nagize indero nandero ufise na munyarugomba asomera abantu twe turi biburandero nje papa wanje nawe nzindi kinyendaro mama wanje naho maze imyaka tutabonana nandero nifitiye ndikicucu ndakubahe ndamubahe muri bapa muri ba mama nje ukabona niba abantu ni kubera ari ikintu cyambaye ko kiri cya grave urumfata ntaramubonye Daniel amuzi ufise ibishaki arankubita inkoni ku muryango ndakubitwa ingwa n'umugabo w'agasuguru ndavuga ati uno munsi karambaye akandi kagakobwa nasha gwafyonda ibihero no munsi ko karankubita inkoni numva ko kamaramazi akora kamaramazi vrema urakubitwa izo nkoni wowe urabyimba famba ibintu ngiye n'amaso nta gishasha kirimo nta gishasha kirimo ko njye nawe Daniel kimwe naramaze kumbona Daniel na jewe nagira ngo naramubonye kandi namubonye mu bintu bitangaje yaratunze ko yapfuye ariko naramubonye ntabyo kujugunya gusa tundike ibyo bintu Daniel umva je sinapfansi naramubwiye ko mwenda mukuru kw'Imana sinapfansi Daniel je namubwiye vrema kandi ndavuga nabaye n'umukemure kugira aza ahantu hamwe gusumvirize ntuzohore ubwira ibyo bintu umuntu wari we wese atabizi ivyo ngaho ntihabi ngo nzoni ngo twe turabona na Daniel turangurike ngo yaraje arankubita none sinapfuye bikayije bikatubireke ngaha wese uri mu wari urimo gusa indero ibandanye kwa kundi nyene indero siko mvuga ati muzi ukuntu nje ndikibura ndero na ndero nifitiye mafu ahandi ndero muze azombabarira nje nzusubira muri indero abantu none ndina kubira indero ayico ngira none bimbwa mu bandi ntangora rero uzi ndimbwa no kandi uvuze ndimbwa oya yetani tamubwira muri bwadani kamurimbwa umuntu mubandi tamigenda sawa subira mu byo wari urimo n'isubira mu kinyaga ndimo umva twoba sinosubira tugenda ugiye hose oka tugende tugende nje sinakure twumuzi wa muntu wowe ushaka umubosi nka jewe hari urudandazo rushobora kugira umubosi kandi mu minota mikeya cyane nagereza wumve rero ushobora kwigurira imashini uvuye mu Bushinwa imashini ibundikira amagi ikaguha imiswi ya kijambere mu minsi 21 gusa woba wifuza ko iyo mashini gushikira aho uherereye hose aba mu Burundi cyangwa n'ahandi dushobora kwigushikiriza twigukuriye mu Bushinwa birashoboka dusange ku rubuga rwacu rwa www.nitunda.com cyangwa ushobora kutwandikira kuri WhatsApp ibera umutunzi ukoresheje iyo mashini yo korora inkoko birashoboka urumva gusuka kuva wangiye sida soko n'ibintu byo muri murabizi agusiba ibidoro byose izi nyuzira cyane ariho kudukata ndaki cyane ibijyanye ibyo wanyine by'abasiriki bani nyihuta abantu bose umwe yamutse nyene hace mu mamezu nguma nk'inzoka simpagara mbaniruka kwiga bwacu bitwaye n'imisabisha c'est très bien ndetse wowe n'akabebi kandaba cyane kumwe navuga ati karimo kibaza ko nanase kumbe karabinutse nimba cyo birangaje ibibazo ngo yapeza nabinje ngo yakunze gisuka n'inyuzi yose je te jure devant akamwe kandaba cyane ariko gutwi ngo ndakubaza wose iyo bisi cyane rafa pasi naki ngaha kaga kozi kanya asoga kubita akubiki kwivya karasatse asoga kubita amerika kaga ibintu gamo agafu nagiye muri sport kaga ibintu cyo muri gutuse komba bari mujama wawe ugumenga ngo numusazi ngo nimba mwavuye muri Amerika ngo nimba mwavuye shaka kugira ndamusakeza mutenaje ganda ko kigani cyangwa
icyarabaye mu nguru imvugo mutacana kakani amaboko iki yani bisanzwe rero naramedise mai labora n'ikigira amatuzo giheraye kumengo muzoba ijanye no mwakimije gisimbire kujo gicu turi negazi cyo tunanira abantu babiri baragusongera babiri bagutsinda ndamuzi cyane execution cyane mu cyane ntakibazo cy'ofyonda imana naniye kubwira sizina mu pita yanjemutse ndahura n'ugwara akanuze nakaruga gashashi sinimba yabwirukanye bagwa bien agora abahungu tutaragize sinzi mani bambyingo umva ngo barabwirukanye ibiki ngo wago kwa umugabo bamucu batora oya umva je natore nyene kuba nafise aje kwitere amacana kirukana cyo kibuje ukanda gishikana muzo ibintu cyankore uko nasaze kimeze kiryoshye kigatagaza mangona mbonye umwana gushimye wewe katama nikigwa wewe nzi umwana arona n'umuntu barakubwira ndiko ndamira amate kuruburo nuvume ngo nasimba muhira ujonja na yeta kila umuduga nashobora gutora ko butefyeshe uburema umva je twabona izuba kimeze nk'ikiraba ku izuba ndetse cyane mani ushawe n'indi amani ukamushaka kuvuga ukazirindaho zaramata zasiga kubuki rero mani kirarenze nifuze ko umusozo kujana yakura musenda ntabwo numbwira ko cyoza kundamutsa ahubwo nzoshika mwera nanje ndagikanyage mani bazi kumvise ibintu biryoshye ko nanje ca numva mera ukanyage ndagihozo rero none se kugwayo karyoshe ni karyumwe fyaburime hari umuntu agitsinda umugihe oya maniga ku mugore wanje ivyo n'ibirimo ko ndashobora no gutema umuntu umutsa naho ntema kubera no kucagagura imvune yose nkayipfumagura none hose ndende mani ngena ryoshe nijyana ngena ryoshe ndabona yuko sinema partage ndakuvuga nta n'umuntu ugiye twosha anje umunsi naje atari huri nzogikanyaga mutosabara mu cyumuta genda gupima muta ndazi size muta akongera ko nagace nkagabanuke usanga niko ndamumimina ujya bakama imvyeyi tugende kanambare tugende turazungwa amakuru y'umunyasigira ni kofeba ubashiri namatwa yo kuburya ikoko dute kumubwira kwica umukozi wacu kuma biza kwica umuntu ari ikintu kiri facile kumwaho si pas facile mama wanje sikamufata nabi iyo abake ejo nagufatanya umukozi kuma kumwica kubera iki pourquoi tu es comme ça kuma umuntu imvura biyo kera kumenya iki ndora yuko uri murozi parce que ibyo numvise yuko wishe umugabo wawe uzaza duhungu ushakiye usungana inyama ndabona ko ari ibyo pour cela mama wanje sikamufata nabi usikamufata nk'uko umengo ni igikoresho je ne sais pas vumye je nawe duheze kuneza kila muntu afata inzira y'agenda otherwise I cannot tolerate that ukwani no shut up no nakunga kandi I say shut up no ushakungira ibiki okay I give you only 1 second no sinise dozini byose bavuga umwe ko narakiboneye urabigumira mu buzima bugoye ntumenye ko je nabanye n'umugabo wanje amije vy'udusore urazi ko umuntu ataba umuntu agororotse buri gihe mugana ahisemo guhindura ndanamwindura kuri kumwe tutamenye ko wahindutse siriza sheri wajya karagasha umukozi waramunitse mbona karagashavuje muganga kugiye ko bitazosubira kabisa amizoreye mama nawe nakubwiye ko ngiye kubyiga mama wanje tukuza kumwubaha ejo respect my mother parce que ubyo niyo yangeze jewe yaretse kugira ko ndamubwira nabi cyo ndazi ko ntabwo gutegura no kumwegereza rwose gusura gusa ndaguhaye chance ya nyuma I give you one last chance ari uko je nawe tuzakana mu nabi cyangwa mu neza no ubwo bikanze tubivugane neza kaji kararyoshe kweli asha nta
nta yindi ji iri ngaha mu gisagara iryoshe nka Junior Marakucha. ngizi wofata ukuva umerewe neza Junior Marakucha yamaze kubashwaramwo mu gisagara cya Bujumbura uba wifuza kuyirangura Junior Marakucha uyisanga mu Cyarama cyane ushobora kutwakura tukayigusanza aho uri. Fasha akanya ko kumbwira amajambo. Ibyo ngira byose ni ukuri. Sinabonye ko byose ari ukuri. Nukuri tukaho mutima icuku. Mukwiparatura tugakunda abakobwa nk'amahirwe beza. Kandi bari garama niniya. Mubayeho neza, mwambara neza, musa neza, nasanze ari kwihenda. Kina buryo mfise bwo kugutunga. Ariko ndakubonye wowe ubwiza bwawe ntibirenye kubona na jewe iyo yindi kosa nakoze nukwiyenda nagize Sadi nje aho mbayeho ndagowe n'ukuri aho ngeze umutima urabyimvye numva mu mutwe n'usara ku bintu ngirira ingene umuhohotera ingene njyagagura basi nje ndagusabye ikigongo ndagusabye imbabazi ungirire imbabazi n'ukuri ungirire icyo nokora cyose kugira ngo ndabe ko wasiko twuvavanura je nawe ukagenda ukasika muri akasago kagenda jenyine sinyironka amahoro sinkimeze nka kera ndagusabye ungirire icyo nokora cyose ndinagikore ariko numve ko wagiye si tabigusabye ngirira ikigongo Nifuriza shaka gahunda kubwira bo wagiriye uburoha abakobwa beza nkanje ataburyo ufise niyo mpamvu ubwo buzima burimo bwihanganira uko nyine kandi n'ibindi biricaza hamwe tugumubwira ngo mve muri kano kazi kawe ngo nakazi nimba akazembure nimba akabotike nimba agakisinzi ivyo nyine ntibikunda hama umunsi je nyene jewe nzo kwiyumvamo kuva ngangende ndakubise niyo nzogenda ngo mugenje mbona yuko ngahanya akatacho kankoso matari mu byatari kariko karanzanira kujye nakubwiye akaganzo gafata nkanga utereki wanje uwo nzoshaka nyine nzozana ngaha hama ikindi naco ndakwibutse kimushoba kumenya kuvuna munsi sishaka kuza ndakubona uzi imbere yanje uza unyisabisha ibigongo n'amasura y'ikigongo je ndakumva ikigongo kandi ikindi kijya cumbona kijya unahora ndagufana gasoni ukajya amajya hasi kwitape ubunye ugiye kutujyama muri sala kuko umuntu nka wewe muri valeur yanje urumva nanakamanya ukangana uko kuba nanje niyo mpamvu ukwiye kuba kure yanje kandi ntukamenyere nabanda kubwira uvuno munsi ibuza kunyisa bicigongo uza kwicara imbere yanje nzane isura z'ibigongo jewe umutima waje amaze kubiga ikoko sinigifise imitima y'umuntu baza ko cyo kumvira ikigongo hamara amatwi yawe bure neza kuvuna munsi uzoza ujya najya muri salo ucuma n'ikibanje jewe jenyene n'unzo banzanye uwo mwanya kandi nizire kwa nawe
ngiye wowe wakuriye mu mico imeze gute wakuriye muri famille imeze gute wanyuma tuka barafise amakuru de soirée plutôt baba ariko nawe iyo tise pourquoi uzito kinabisha kuri kinaragenza ahantu henshi cyane umugabo wawe ni break kandi break ukubuse na frère apana fille gusa ni fille ushobora gushobora mugabo ukubuse na frère iba ari break for de donc iwawe jiwe ndabona ibintu n'umutema gashaya nawe n'umurambo ifite ibingira yijambo ivi jamais kuko n'ijambo rigiye umaze kubona nkunda ku ndugu umuzu twera abakobwa uzubona mwaka uminduru donc abari muri ibyo cyabwiwe ama jewe apa ça ndashaka uvuze ngo ya tujare ariko iragenje ko mfise turakura sa ya wowe ucira amaso y'ikinyamuro kuri kwiyumvira ibibazo nk'ibi turakura ukamuka c'est tout à fait normal Yvette ni kiyo Yvette rabaye gusa yo wajinga men nagukuye muzuba men usana noir hira nawe kuri shopping usiye wawe neza ujya neza none isi ko kumutwara umwana uzi ko Paul yakwirukanye mbere ndakubwiye uryohewe turigwana nanje twese turyoherwa utwara umwana wacu iyi nda ndayifise twikure sindayibyara kubera ikibazo tukumva yuko uyu mwana yavuka basakira akwituwa kubera ari ndende umwana ndi wawe ndafisa 2 mois kandi numva amezi 9 ni menshi ndimo fast twikasiringa mu mutwari wanje amatwari ndera amazi 9 kuko je nawe ngo cyo sishobora gusipota je ndashaka umwana wawe kugenda ngirira Yvette kuri kwa Yesu Kristo cyo sishobora gusipa ibyo nabyo bishoboye kandi nta n'ibizigera bibaho nda systeme no gukamisha mamiva ndabapere ndazahora mama